Dholai Police Station Conference Hall Cachar le Kolasib District sawrkar thuneituten ramri a ralmuanna a chhunzawm theih nan thawh dan tur relin Thutkhawmna neih. Kolasib District Teachers Day 2023 lom dan tur relin Thutkhawmna neih ane. Voin chundar som pahni le minute somli pahni borvela sairang thenma 0 point kurung kan na tur railway le do chima nun na chan namdang na thok tu mi somni paruk an om mamit nau pangbo voin chundar som pahni rik ma deu khan ki charania police ten thil om dan in fiak ngal hotute sipai ule silram nga ki kania Chanchin Thar lo ngai thak chhunzawm Kolasib DLAO puih steel mingmoye chuan thuchwa siamin RTI Act noya Vice President in Techumani Bial Jurisdiction chunga Cheu State Public Information Officer SBI awatan ruatani a hi thule omma chu zum turani ti atarlang Dholai Police Station Conference Hall Cachar le Kolasib District sawrkar thuneituten ramri ralmuanna a chhunzawm theih nan thawh dan tur relin Thutkhawmna neih Cachar District hotute a.Mizoram inthlanpui nei tura puih an inhuam thu an soi Nimin chhunzawm khan Dholai Police Station Conference Hall Cachar le Kolasib District sawrkar thuneituten ramri ralmuanna a chhunzawm theih nana thawh dan tur relin Thutkhawmna neih Cachar District hotute a.Mizoram inthlanpui nei tura puih an inhuam thu an soi Thutkhawmna hian ramri zinmi ten harsatna an tolo nan ramri sipai le police duty de chu athulanga ti tlem hret a pawimawh thute ramri kana rui hlo le dan lawaram satol om thin veng tura thawh dan turte ramri state pahni forest department mi le saten malak antum apiangin harsatna thlen lo nan in thrilshat masak thin a pawimawh thute soi ania Mizoram MLA inthlanpui nei tura in buat chaina kalmeka Cachar district thuneitu de chuan atrul apianga puih anin pe reng thu an soya tunhaya Assam registration number ne alto motor thanem tak Kolasib paltlanga Mizoram lo lut an thin chu ulukzo ka thli thlai a pawimawh thu soi ani bok Voin Thutkhawmna hian Cachar District IO in Rohan Kumar Jha IAS Deputy Commissioner Cachar District Numal Mahata SP Cachar DFO Additional SP Cachar te antela Kolasib District IO in Pujon LT Sang Deputy Commissioner Kolasib Lavrin Omachai te SP Margaret Elram Chani DFO Chemala Shiva Gopal Reddy SDO Civil Lerem Ruat Sailo SDO Civil Vareng Tele Ming Tanzwala DIPRO Kolasib te antelani Kolasib District Teachers Day 2023 lomdan to relin Thutkhawmna neih ania Voin Chomha Khan DC Conference Hall Kolasib September ninga a Teachers Day 2023 lomdan to relin District Level Committee on Celebration of Teachers Day chuan Thutkhawmna neih Pujon LT Sang Deputy Commissioner chuan hun kai shwayin Pikela Siam Liani District Education Officer chuan report a pe bokani Pujon LT Sang Deputy Commissioner chuan zirtir tu hna chu na za omle ro pui nibik nei ezon na hna tlem te zingami ani thu soin zirna hi chungkwa khotlang le ramle nam mason na na man ro pawimawh ber te zingami ani thu asoya zirtir tu te ni chu no pang nu le pa le pui tling te po in zirtir tu te min enkol na alom thu soilet ve na ni angin mun sang sang an man thin thu asoya kong sang sangin zirtir tu te choimoina an lan tir thin thu asoi Kolasib District Teachers Day lom na kalpui chin dan thlir na hun Kolasib District Teachers Day lom na kalpui chin dan thlir na hun man ni in school sang sanga manirem chan dan na zirlai le zirtir tu ten hun an man dan te ngai thla ka ni a tlom ngai pol sang sang te ne thawh na thale zwala Teachers Day lom na kalpui dan tur te soi hawani MLA inthlanpui buat sai kum ani angin Teachers Day lom na nia hian zirtir tu te le zirlai titan voters pledge soirwal na hun kalpui dan tur te rel ani bok Mamit nau pangbo voin chundar som pahni rik ma deu khan thia char ani a police ten thil omdan an enfi ngalani
mamit nau pangbo chu vo in chhun dar som pani ring ma deu khan thia charani a police ten thil omdan an enfi angala tarlan to angin larem ruata kum som pakhat son of lelvul moi high school veng mamit ni som pariat august sangni somni pathum zirtop ni zinga an in atanga chuak chu voin aninga na a mamit atanga khuthlang lam mamit khochung kongluya thia char ani a mamit police ten thil omdan en fe in amun an pan nga la ni larem ruata hi vobik no pangni in sub headquarters wai me mamit malak na in mamit khopui chung le khopui pon lam thlengin ngor taka zon na tho ani a zon na a hian aizol atanga uilak uifing te po man ani voin chundar som pani le minute somli pani borvela sairang thlen ma 0 point kurungkan na to railway le do chima nunna chan namdang na thokmi somni paruk an om kan palain tho don danin railway na thok tu ten sairang 0 point bula le do chu voin chun khan chimin na thok tu thanem tak achim puya chanchin bot seila hian ruang somni paruk lak chwa to ni in mi pani hliam na tak an ombok heng ruang lak chwa te hi aizol branch asang sang ten khwang tho khomin sairang hola lak chhaw ani a leichimat la thlave lau achung sang la ya tang pathum an la oma heng mi te chan chuak turin aizol dc atanga disaster management team ten ma an la me kani Forest Conservation Amendment Act 2023 Daudalna Resolution Forest Minister Puti Jela Nuntluanga Putlo chu Mizoram Legislative Assembly in apom Voin resolution aput lo Khaikhom anei na a Forest Minister Soidanin Shatir Achanga ma an langala October ni sang ni somni pakhata Central Sarkarin an ngei dan aron zota meeting nei ngal ani nu October ni somni pakhat sang ni somni pakhata andu lau thu Central Asia ka thlen ngal ani a Forest Minister chuan Kumin June ni ruka andu lau na an thlen le ti soin Lok Sabha Secretariat PCCF mingin an thlen le thu le JPC apo an thlen thu te an soi Central atam lam an ni a kan du so sa ma thleng thei talawa Mizoram kan ram hum halna tur le thing le mau chereu mei tur hum halna tur tan hian lekha le thil dang tam tak ati ra tangin ma kan lak na in omzia anei tak lawa wangin Mizoram ro rel na sang ber house a daudal na kan pulut ani ati he MNF sarkar hian nam issue le kan ram le nam khoi thei tur ang chi chuan tlan chhia tum lawin abula tanga atop thlengin ma kan la a Chief Minister Thuron angin Assembly a resolution kan ron pulut ani atibok hemin no hian speaker pularin lian a sailawin vote la in pass remti an tamzoka Forest Conservation Amendment Act 2023 daudal na chu Mizoram Legislative Assembly a pass anita ani MNF member Lom Umatau Chongzon Changin Food Civil Supplies and Consumer Affairs Minister Kilarin Liana Chuan Manipura Changa Ronral Tlantitana Bu Fai Pek Zat Le Manipura Zona Tlaktitana Bu Fai Hun Chauto Zat Assembly Session a House a Shell Food Civil Supplies and Consumer Affairs Minister Tarlan Danin Department Chuan Manipura Changa Ronral Tlantitan Bu Fai Quintal sang ni is a sari somkwa pasari an pek to baka zona thlaktitan Manipura Bu Fai Quintal sang ni somni pakhat athon chauto lai khan kan kongte dan cha ani a heng huna hian Manipura changin POL truck som pani le LPG truck som pakhat phur October le November sang ni somni khan kan la lut kum sang ni somni pakhat July khan Tripura atangin POL truck trip som pani le LPG truck trip som pakhat lak lu le ani Nimin tlai khan khobung JSC le dungtlang police tangkop te chuan heroin hong somriat le anei tu pu boimung son of thlakham fapa khobung ral tla na ommek le hong khat apek chwa to lanun puya son of eflarin puya khobung bethal veng chumanin thu zofi atan dungtlang police station a lak an ne khobung JSC te chuan lanun puya kom som pakwa hne na tanghian heroin hong khat manin an thu zokal zela boimungan khobung ram chunga tlai kwang ram koi puih thangaram hnuaia hong somsari pakwa alada that gram zakwa somnga pasari chu nimin tlai khan GSC le police tangkop ten an hai chuak le a boy munga hian zau kho thar tanga wanzau kal tangin khobung le wanzau in rina toyo leile ta heroin hi anin hlan thu le vai hau le heroin petu te in biak fel huna vai hau ko ta pek tur thu asoya dungtlang police te chuan thu boy siam sakin case file ngalani a ne zan khan dungtlang police station a dalu anni khati zong kha Chanchin Thar kan puan thei chu ni e